Halo perlok te pej minta ngi merek kumba lai kilometer. Ndai mengali gini kan, kira gini nue tau kilometer remenin te ngap merek lai kilometer minta step. Tapi orang kan no si sen kastia kan no sen speed. Bat ngap speed ka Sunday 1 kilometer. Bat ka Wednesday 3 kilometer. Bat haduk Sunday biang ngap speed 1 kilometer. Henry kini ni keperlok te kledep kumba lalasin ki merek ki merek kumba Sunday 1 kilometer bat ka Wednesday 1 kilometer bat menin ru kledep 1 kilometer. Tekni namar kila praktis last moment ti haban lek kumta te ngan ka praktis na men kong kisngi de ngale kumajai kumta ni rongyong dong merek lagi kilometer minta kisngi ni ta praktis tang sisin sisngi nipat karnya opet kah? Karnya operar kende em gimana ini ebi opet gigi. Bat ka ngi minta dengan mut ban lek syariat ban lek sa uphill kum tu minta kasngi te la sibit dengan lek si jantarai ni dang prasno jongi mo ler prasno